Meme. Ekotani wikimani on Vodafone. The future is exciting. Ready? Very good morning to you, Mr. Babu. Yandra Binaka. Oh, man. Make it a plenty money, but give me broken chair. Why? No. We're gonna charge you. Gonna booby trap. Saka, we're gonna charge you, Babu. Brother, reda kito sana musuma na kemuisao. Baleta, go sa kamusura. Saka nandame ko sa binakachiko. Koi ko time koi ko sa ndame sa dana inamdame. Kamdo sa binakatame o metame na nakaungo. Ay, ginamesa ko lebina. Kito sabi. Kito kinakata chiko sa nangono. Kito kinakata chiko sa nangono. Mama indame. Me buki sa ken indame. Oy, me. Ba. Bona ba na satu bera. Saka na muno ko konda bikin. Me utombali to muna market nge bomba tu inamuna namba. Me usabi sa Babu's Furniture Shop. Nisa Henry Binaka na ni Panua. Sa pagkatan reda ken indame sa ndame ken o Babu ngay sa nomba tu Babu na indame. Sa tombali so mo sa tarongan na lewi ni Bano. Babu. Dapat saya to ni kuare. Sabi sa Bisao. Sa senga ni ko sa senga sell the fruits. I'm selling the furniture. Acha ko bat ni Andra Binaka na lewi ni Banua. Andra Binaka irnan driver ni Basi warong o chikong karona. Good luck you not giving any change. Kasi nga kem do extra change verto na elewa. Na right bad kiyo. Acha Andra Binaka vera na minibus kere driver pa malua. Taxi Andra Binaka ng taxi na passenger sa fondo chikong do Andra Binaka. Wele do na singa Binaka na singa inday. Right bad kini. Andra Binaka ira na Ngone Bully sa chiko na school bus. Michaeli. This morning I listened to your news. I hear my friend, Mr. Frank Bainimarama, the Prime Minister of the people of the country and the land. Right, what? 51 provisional candidates in the Fiji party. Fiji First, the fella announced the 51 provisional candidates. Michael, binaka sa maraw baga lebu talanga application talanga ikia in the constitution of the Fiji First. I make the application of the bail hearing. Koi ko sa polo na Prime Minister you. One of the candidates. One of the candidates. Ukila sini dingitaki, but it's okay. Ako sa reda so na tamata binaka sa dingitaki. It's okay, Mr. Bainimarama. You're not picking my name. It's okay, but I'm behind you. I'm right, left, all around you. Right, but mostly in the public convenience area. Mageli ko sa reda pa lebu na tamata bo sa chikona. Right, Babu, if you've been given the Prime Minister of Fiji for one day, what will you do? Koyaw. Kaya sa solibi ko na itutu mo Prime Minister of Fiji just one day. Nadama ko na what change you gonna bring? Koyaw na tukuna tamata kede bakandua bondo na wanga bukali gande manda overseas. Kede ras Fiji. Bosang kaindo na Prime Minister binaka. Semele gande manda ya keto vacation doanga na singa. Kede na tamata. Doanga na singa ya. Kede na lewe ni Bano Ibichi lako na nadi airport bondo na wanga buka lako. Bondo na buka lako le gande manda. Ngake. Baleta ukila. Nangona kito na lesumai kina. So na sini lesumai. Yeah, that's the problem. But so sana lako sana sinile sumai sana Lalaovici. Lalaovici. So that's the first thing you're gonna do. Okay, vacation keda na lewe ni Bano Ibichi Walangi. Second thing, koya usa nanungu dapango na labo kede. Wase manda. Wase kede ko desa wase. Me reda there's a reason why I'm doing me wase kede na lewe ni Banua. Na labo ni matini tu kwa unasulia one day. Labo ni matini tu, you're gonna take out like 100 like billion. Oh, billion. $10 billion. Sulia kede lewe ni Banua, but I know because after that the third day I won't be Prime Minister. I'll be selling in the market again. But all the people with money will come and buy from Sanjina. Smart thinking. But when I gonna take them overseas, I know less people gonna come back.
Ya sana laylay na traffic na Gonzalo. Basta mana makasama ya? Kacau kan? Kau nak pinakatikin dalam security. Security. Met security nga ako nanum do reception ng telunga. Jim. So makasama pinaka koto mo ko. Okay, lewni po no kede ngande balangi. Balatan ni sana laylay sana. Sana laylay sana lismo ikan bala sana laylay talaga na traffic givici. Second thing, sana toro may $10 billion from the government money. Toro na sukuna pak line up kede na lewni po no ivici. Give them money. Wase binaka. Okay. Because next day kaya na laku may nunggu business sana bloom. Boom! Kurto sana may volleyball na fruits bego. Beko yaw. Bana ba ya? Beko yaw. So all that money comes back to you. Bana ba ya? Sete sing corruption bakalila ya na. Asa ko ba di magali? Ko sa reta na numdo banda lewat totoka. Okay, last thing before you. Recipe na numutaro ha. Last thing, you still the prime minister of the day in one day, and they ask you about same-sex marriage. Nay, magali. Gori kesa approve taga ko yaw. Yeah. Ko garo lago ko approve tapos ko propose talibe. Bago pinaro na ni baka mau. Ko tama-tama kay tama-tolog ko sa reta no bank account sa lebu chiko. Garo sa tugo na be Miss Rando au sa biti ko au sa on to bat kay bago. No, Michael, no. Wait, salah ko Mr. Dua. Sini not in my portfolio that one. Wow, same-sex marriage. No. Saya nggak tale. Senga. Kenapa ko sabi na kata matanggali taro bang gori ba ko patama bare re bagi ko. No, I'm just asking. I'm just asking a question, Babu. What kaya sa prime minister of the day one day, what will you do about same-sex marriage? No, Michael. Kere not in my mood. Not in my portfolio. Iyo. Sabi ko pinakatangkori. Saya no sa. Kinta tala sa time ko sa Bakadonia next day. You see Ben sa tekinduru juga mata. Tekinduru mata mo kita lalo di bano sa taro. Hey, Michael, what's happening here? Ben Rabulo proposing to Babu. Ni na mama ko siya nga tali ni ko may na makokot sara may nakal bote. Binaka bakalebu ha. Sabi andora prime minister binaka ko iko. First thing, vacation kede na leuni banoy balangi. Kene karua wasa kede $10 billion na lawan ni matin tu wasa kede leuni. Wasa kede ha. Because I know after that, Ben, you will come to me. Especially to someone mundi na talanga Ano ba sabi tarong ako iko candidate? Sengay ko sa reta chiko numdo lewa ike Ateka miss Ateka joti ko na boss sa iliu na. Not Ateka Atena. Doon na lewa pa auto domani ko sarang ando talite ko ando na le marama binaka sarang ko sa chiko na Fiji Fest. Ba may gali. Ko sa ba na ba ni binaka me kila me win manda na. Doon ang daming-dami na. Kasi nga this broken chair here for you in VTFM. What about you sa Winnie Mandana at the Lendo, one of the minister? Michael, yaw na libang ra kir-kir ko may ni assistant minister. Kinta talo at the Lendo sa chikuno na office na sala ko ni na secretary. Yeah, ma'am, there's a visitor for you at the front desk. Okay, what's the name? His name is Babu Mali. Babu Mali. Okay, just ask him what he wants. Sala ko na front desk ngay tarong yes, Mr. Babu Mali. The minister is asking, what do you want? Una to ni tera kira ni matanika me ko sumamanda na mundinaw. O minister me sumamanda ng dinaw? Minister sumamanda ng dinaw. O chingangore kira una ni assistant minister bakalelay. Me ubuki ko na balita ko marama binaka re to kalewa ba pre bab nice Rossi Dolo Mine na lagi na. Acha ko bat ne may keli binaka bakalebu. Banu ni binaka be Mr. Prime Minister but keno na 51 provisional candidates. Capricorn
Aja kay Capricorn. Capricorn no hotel na. Are kaya na ba ko na? 51 provisional candidates. 51 provincial candidate. Vinaka lebu manu ni vinaka tale Michael. Di na nga ni ko sinjing te kaya Mr. Prime Minister. It's okay. But I know you always remember me, and I will come and see you. You know, what you want, right? But if not, just meet me in the public convenience. Right? But Vinabalev Michael. Ko yung sa tarong ako iko nano na kinda rumata na nital nota ka na tabang ko na mo. Are iba na ba no ako ko? Na biwe ka niyo. Toko ba na kelo? Toko bat ko na. Toko ba takin na kelo? Na kelo. But it's okay. You tell me tomorrow. Gondo na maramani na kelo. Iya. Ko sa borong gande o balang. Iya. Sa borong gande balang ngay ibango. Iyo ko Michael numto toko na kelo so bekem to ba wachi talangana? Iya yo. Sa lebu na maraman ito ko sa domo na chiko na tanganin na kelo. So ba wachi talangana? Pataba na kina relationship sa bondre sa langana. Time sa sota na nakelo batike na toko ko big spoil babu. Go na turangan ni nakelo. Kaya na time sala ko may balay kino amela ko na koro time sa duri chiko no suri. Kaya ko menggaraw na binakakorto na elewa tokotoka. Lingana totolore. Korto sala ko may sara tara front part ko iko. Mangara leiro. Mangara bule. Unga bule. Mana. Iya sa ba natal no? Senga ngo natal no ngo na maram ni tokotongo bawachi na kelo. Iya. Gaiwa barungan di London. Okilale sara London ngo na el nakachiko na London 7. Iya. Gaiwa ngo na wachin turangan ni nakelo. Wango sega watching what you want darling? Maraman dito ko baka watchin ni Vicky to na. What you want darling? Ko sa taro. Marama. I'm going to London. Okay. Gaiturangan ni nakilo. Binakatan doon ang Leonie Valang. Binakatan doon ang Leonie Valang. Ni kila watchin na tarin ko wango tali. Binakatan doon ang Leonie Valang. Okay. Salah ko watchin. London. Bahkan dua. Oci onna bula. Lesumai bukete lebutu. Oi, kode sam buketi. Wachi na bukete lebutu. Bula ono. Uri kalem tahun keten. Wango isa wachingu. Welcome back. Marau sana rene marau bukete tu. Kila sana kila wachina. Bukete wango isa. Iba nakao kiremiko. Berarti ko na dute free kaka. Iba nakao kiremiko na Leonie Valang itini bero wachin dusi na kete na ngo chiko ilo. Napatale so tabi. Smart lady from Tokotoka. Pero ikaw na nakata, what you want from me to bring back to you? What you want? Ano ko bino? Ano nga WhatsApp sa ba? Kailangan yung mga pinchito ka na turang gagawin mo. Binakando na Leonie Valang. Okay, mga sino ka, okay, lako ka, o siyo na bula. Lesumay, bukete lebutu. Bukete lebutu. Mga isa wachingo. Welcome back. Sifri ka kere mo. Iba na ka kere mo. Sino na Leonie Valang yung doon na ngo, chiko lang minikete. Thank you very much, Babu. We'll talk to you again tomorrow. Na Babu the Meme, na Makay na Singanimataka, Veto Koni K Vodafone. The future is exciting. Ready?